Hakariba kaboito ni bamenerete mubunge wa gishugu gatigane East Mporo wa Bore nontu bwando yawe na gavana wa Meru Kawira Mwangaza kariba baugite Mporo nethiritwo akirwana gavana barabonde batungaterete Meru na juju ni jumutugi jwawe jura baugite nande batitikiria kuona ni borite mubunge ojo kurumira ngoge yawe na gutigana na gavana Kawira arite ngogiria atarirwe Nicholas Chabari na report je aewe sima nanto nonto gitejo igintu okyabata neo meadio jina kariba ntere echa akabuito kiri mubunge gwatigania East to Mporo Abore akira gwana tige kuthinambe na kuthongira gavana Kawira Mwangaza na mukuru wake nyuma yake kuigwika kiarere ndionie moya Kimeru akirumanga na kubuthiria abaire baba ankwere Mporo owe muntu onda otonga erwe ikeu oswera aro gukumira thirikari na munya wacia wambia kuwa munya ni rukere mutene wari akiria toire kinyenthi rekore mo kinyanthi Mporo no etero kiuga ya yange uwa kiraitwe gukuma we ya bonge okuwe na metho akona ore mo gukuma ako athona cia Kawira nwe gukuma thirikari neke bunga gavana wenthe utara Meru Mporo no ya namba wanu kuranga gavana bau ko ngenda gura Mporo na gavana beto heshima no Mporo kure kunemwe leo ndio rio kiwa we witakiri mene we ya ukawangania nane uwa munyane otoko wa kirito nane ruwa Kawira nane Mporo nimbiwe na gavana kito ntomuro mere utotoroka itika gavana namenye otekere meta maromba era toromba isaiti agire makira itasia namenye Kawira re Murungu mutarete na Kawira muntu wa Murungu kwa wasindana na nto ba Murungu ayo sindana na nto ba Murungu akona okiomi kwa kwendro mwira atire kioro kiake tugikira riko gavana te mama gavana bishop thai twe babatia na rotato na mwanki no ntu bakwetha bio kumenya ibi atumia ora kira kinya kuma njori no kumenya imbiore kwa uto thiolonga gani ne we yako thiolonga kwa twandaira mathaba yange atebui inkomenya iyo mwanki ora ibiro no ntu maromba thai chogia interview na warutire we thai wonoke wetegeria mwathani kenda tomenya kurianiria bwaya lakini we na interview masinga umbwe utego to survive ndene a Meru county roko kendelea ya ketha to wikonja ya mongongo lo choke na kuna te witoke nja wasimba mitaro nao kuringana na karia baba na muthuro ende bariuga gavana na batiri kwithirwa kinenkero gitijo ogiake na atongeria baba thurito batiri kwithirwa bari bamwe baba kuthi mustari ni wa mbere kurumanga atongeria abarabangi Mporo na batire kwa Kawira heshima yarere yawe na kaya ginya muri abaishu heshima yawe badu tokuwa atire twenge kuru tugote ya Kawira na inya owe kwa mwanyange Meru otigo Meru ekabwo we ukithangana Meru na tukia kumenya ko mtororitho no ndo gavana ngotarwa wa mweketha atuita ngwichietu gavana ngitotara umwekethe no ndo kumenya ko enu na bondo owe otwa Meru ibo ndo weketha gavana betu oito koromba to heshima we gavana betu heshima no ndo batara mantu ya kaunti tutira batu tukinyangana nayo twetuingwa wetha kusika wewe mtone chono government we yarengi ao kuya kuwa Kawira ngabwethia ngate kwethia wara ngombete kia MCA kana kethe atio 2007 ukaronga make oni ketha ngironga make ngabana we tucindane no rekana na Kawira tone oni na we urokona kure nyinge no reko kuma Kaboito Gembe Central Petan Class Chabari.